kubera iki bavuga ngo sogokuru aryoha bose icyo ni ikibazo ugomba kwibaza uzi kubera iki bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu reka mubaze ikindi kibazo ari inzovu nagukunda inzovu ari inzovu nagukunda inzovu umeze mute neza cyane cyane twa kandi biza izabi mwikora bute ndabonye ngo urayisa ntabwo njya nyumva ejo bundi nayumvise kuri radiyo bari kuyamamaza ubwo ariko sinanamenya uko ikora ubwo nagira ngo niba ari cyo mwandusha muri make nta kinabizi njyewe gusa numva ko harimo inyigisho hakaba harimo inyigisho nziza mu rubyiruko n'ibyo ariko ntabwo namenya ko mbese gusa abadukoresha mwese mari kubasuhuza biri gucana agenge kuri cyo ubaza abana bagabo ko gatoza none se wowe banyita ubundi amazina yanjye yagira amazina menshi hari igihe banyita manudi ayo yose niyo ya okay wone uyu munsi ntabwo twagiye tumabaza umwami filime umwami filime ntawe uciye ariko kiriho umwami filime cyane yatangiye mu 2025 uracyumvise 2025 igihugu kimwe 2025 ubashije imyaka ingahe washize imyaka itatu ajya uvuze alo neza bite wabura se gato kuri kiganiro nayo ndimo kuri kamera nari ubwo ndashyize nari ajya uvuze afise utaka abagabo kigaragara cyo bakomeye kuzana ubushishi bwinshi cyane reka banye bakindi kibazo umwami filime zimaze gukora filime eshatu ntabwo imwe abashyize ingana mishawo abo azibinga Oshimano iwe ni iki bora bindi. Reka mubaze ikintu kibazo. Ari nzovu nagukunda. Nzovu. Ari nzovu nagukunda. Nzovu. Kama nanyabisi. Yakse. Kama nanyabisi. Kama nanyabisi. Kama nanyabisi. Yakse nanyabisi. Eso. Yakse nanyabisi. Kama nanyabisi. Bali nanyabisi. Again. Kama nanyabisi. Again. Kagenda na dada. Nino. Para abantu bakomeje kuzana ubujiji bwinshi cyane. Bagiye kwegeje gusura kuri kibazo. Ari wowe. Ufite umugore. Ufite umugore? Yari ati ufite umugore. Ari mama n'umugore bakundana. Ariho ugize umugore. Ari mama n'uwo mugore bakundana. nabakundana Kweli? kubera ko yambye Wowe iki ukunda umugore wakundana? Cyangwa mbabwira iki kibazo kimwe. Akabura kaboneka nini? Muri comment. Ura kwa kabura kaboneka basubiza iki? nakunda Langa akabura kaboneka wumva iki? Ego rat. Akiri cyo ndo kwabaza. Rero kuze ngo soko kuratuha hoze basubiza iki? ndacukuru Bavuze ko bayo abana bakwiye. Bavuze Beke suzu mmekire bagiye. kwera ujya kwa Ariko bagabana. Yumbe no. Wait what talk you. kubera ko umuneke uyu utaze uryoha uhiye wa utaze Kandi bavuga ngo usome kuratuha bose. yuhiye ubuze habura gato ngo Yego nyamba bazi ikibazo cyo. Ariko bazasubiza. Mama ngo soko kuratuha bose basubiza iki? Rero ya umuneke yuboze kubona. Uri wacane kushika ibyo. korata Ese mama ndo gutsinda. Yego waza ari batari ba. Mfite imyaka ngaho. 15 15. Icumi n'itanu aho ari cyo. Vuba rushaje cyane. Rushaje cyane. we numubona n'ishu Yego twese ngo beti kumona usana. sana ntabwo nasa n'inzo senge Ntabwo usa n'inzovu. Ntabwo usa n'inzovu. Ntabwo navuye inzovu. Navuze inzovu. wa ntabwo se Wa mugabo mugufi ureshya nka kari ushaka ko kikira hano. urabona gisa ureba bimeze Abasa?
Oui, allez, oui. Comme ça. Wembe, comment là? Toi, on va t'asseoir. barasa cyane no kubisobanura muraseka amaragiye umunsi ngangatse mbabwira ukuntu ikintu cyabo kimwe ase kubera iki bavuga ngo sogokuru aryoha bose iki ni cyabo ngomba kwibaza uzi kubera iki bavuga ngo akabura ntikabare kimenyera w'umuntu iki ni cyambere mama w'umuntu ni wagaciro cyane umukuru tukomeye duhure ku mwami films thank you murakoze cyane. Thank you.